Anur. Ya Nur. Mau perawan si Anur? Paling ayam. Wabe kebukan. Oh digebugat? Oh. Kusaha digebugat? Iya. Kusaha keluarga? Iya ta. Oh, ku Mang Adeng digebugan. Oh. Ieu mau kayam gebugan ku Mang Adeng gitu. Nya. Wani gitu Mang Adeng. Wani udang ge. Nyaan. Nyana masalah. Nah, muncrat atuh, ngobrol-ngobrol atuh muncrat. Wai geus pekeun wai. Kan. Tolontongnya. Tayung. Belaga. Belaga bisa. Anjing Rasan. Ampun henteu ku tegelan ku Mang Adeng. Minta ampun. Minta ampun, Minta kumaha? izin. Kumaha cenah kumaha? Nur minta maaf. Oh. Wain centang. Oh. Tok. Buncunur atuh. Hah? Buncunur atuh. Pinsam. Oh, pingsan. Kieu. Itu. Bulan. Maksudnya minta ampura gitu. Kumaha tuh minta ampura? Harus ngajak ngilak babe. Ada ngampura gitu, kumaha? Berapa Ngomongan teh ku Mang Adeng. Ngomongan. Udah sekali-kali deui gitu. Awas akan gede, awas. Tapi minta ampun. Minta ampun. Awas akan. Awas sekali-kali deui maling hayam gitu nya. Ayam. Maling nyerana we kono nya. Bahasa Belanda. Anjing Pak, goblok. Obe hati berat. Ya mun batuk teh kudu nuang obat naon? Buat minum sakit cocok. Hah? Cocok. Obat naon? Minum sakit cocok. Nek sakit cocok. Ya, Obat naon itu teh? untuk Obat untuk. kita eueuh tanya. Kemana Gus teh? Musik ieu. Kumaha? Si Irwan ajak ieu. Iya. Nah, kita masuk. Cocok. Saha nu ngaos? Iya raja. Masuk masuk. Bener. Cocok dulu. Maling gentes anu gitu nah. Bisa orang ge, bisa. Babari atuh. Kumaha teh? Baso udut ya. Mantap. Pogo we. Gratis ya. Gratis. Bukan dagang banyak. Naon, bukan dagang. Itu mah ada sobo, terus ibak, terus nuang baso, terus Rokok. rokok naon? Mahnu. Mah nyumah lain atau boleh Super. Superman. Super permen. Dagang keluar. Wabi. Ngomong orang naon. Oh. Minta hampura si goblok ieu. Si goblok pisan. Donyeng. Ngonyeng wae. Balaga pisan. Aja bisa ngomong ada. Minta maaf Nur. Minta izin. Kumaha sih Bang Nur minta maaf teh? Dia Nur aja minta maaf. Babi pototan. Datumannya. Tuman. Sabriji mau kayamna. Iya begitu. Lain mau kayamna sabriji. 8 oh boboting no di karungan. Babi sieuneun. Saya Rani. Misalkan kumaha deui. Babi cai. Ngagugu tuh. Gugu eta mah. Wah, cai kan. Tong kali deui gitu. Sakade Allah sakade. Isin keluarga, Isin keluarga, isin tamu eta mah. isin tamu. Di mana? Ngadeng maling hayamna. Gitu. Di mana? Di Nyanor. Di mana? Di yang Nur anak sa. Anak Tanghui. Mang Adeng. Naon. Kurang. Aing bu jawab deh cacing. Ih. Bohong. Mana jabrik satu uhan oge. Aing kaya tuh Pademan simpun. Preman sisiun. Pademan simpun. Preman Pademan pen
kan siun. siun Jadi pean siun si goblok aneh donyeng preman preman pen siun. pensiun Nah, so preman pensiun anjing bisa ngomong mengadeng ya. bisa betul Itu bentes. bisa itu tapi di 5. binder jelas ada Jelas ada game lieur mah ada. liar eta mah Pusing. pusing udah ge Ya tadi teh preman naon? preman sing siun ta eta Naon? preman siun Naon preman siun? asik Preman preman simpun preman iya anak Pensiun. iya anak cantik tarang anak mama mama sah. mama Nur Mama nanu. mana dia ieu bagabah Gabah gabah. sudi Ya omongan wae ngadeng mah. alas ya culi kalau kok kan ini deh anjing lucu omongan Inur omongan kawaga Isin keluarga. isi kawaga Nur Iya, siap. Bisa dibajakan ke Pak RW. beja ke Pak RW bios Pak RT. ayam Wios. anjing ngambek Ya kadang ratu maos mah ada. hah Ya ratu maos maling hayang. saha masalah mana gue Taruh satu nora sok saan maling ayam teh. canggih tuh Nur ih yuk tungkul itu mah si Nur Era madeng-madengnya. Pakai kemang ada gitu. kieu otan Otot. Ngelawan tuh. Ngelawan tuh. itu rek wae gus so Sieuneun berarti nya. Galak mah adengnya. Preman mah adengnya. kalau si kiun capek gus Ditasaha atuh. Nur Datang jual nuding maling hayam. ain tuh odok bobogohan mata kinyut Nur HP. apa lah coba BF madeng.